Kalaos ayat ni Apo Diyos, ili apagyanan nakasaganan, syudad iti labes karayan Jordan, kinapintas na awan kasping na. Balitok abalay tayo insagana ni Kristo, pagnadantay to nuayaban na datayo, rinibungang heles na agur purayda, maluktan to jay ruangan, rupan at may matangan. Ikariga tantay ti umadang, kasisiitan man ti pagnaan, awan kumat maupupay, agkukuyog tay adumanon sadyay. Balitok abalay tayo insagana ni Kristo, pagnadantay to nuayaban na datayo, rinibungang heles na agururayda, maluktan to jay ruangan, rupan at may matangan. Balitok abalay tayo insagana ni Kristo, pagnadantay to nuayaban na datayo, rinibungang heles na agururayda, maluktan to jay ruangan, rupan at may matangan. Maluktan to jay ruangan, rupan at may matangan.